Dobrodošli ljubitelji motora. Kao što vidite, nalazim se na benzinskoj pumpi, a razlog je testiranje koliko je isplatna ekonomična vožnja motora. Prošli vikend sam snimao video putovanje na Baltičko more. Napunio sam rezervoar do vrha i sad stoji da sam ukupno prešao 245 km. Sad ću da dopunim opet do vrha rezervoar da vidim koliko je potrošeno goriva. U toku te vožnje nisam vodio računa o potrošnji goriva. U mom poslu vozača autobusa u posljednjih 15 godina nam često drže kurseve kako da vozimo ekonomično. Vozačima koji ostvare uštedu u gorivu svaki mjesec se dodaje 60 eura ekstra na platu. To je znak da je ušteda goriva mnogo veća, ali to su autobusi. Kolika je ušteda sa motorom, danas ću testirati. Evo, stalo je 13,72 litra, prema pređenoj kilometraži to iznosi 5,6 litara na 100 km. Nije puno ako se uzme u obzir užitak koji imam dok vozim motor. Sada ću užitak zamijeniti ekonomičnom vožnjom. Mnogi misle da se ekonomična vožnja sastoji od spore vožnje, ali u stvari najvažnije za smanjenje potrošnje je pravilno planiranje u toku vožnje. Potrošnja je najveća dok vozilo stoji u mjestu, a motor radi. U tom slučaju je potrošnja beskonačna u odnosu na kilometražu. Zaključak je da treba odmah po pokretanju motora da se krene. Kretanje iz mjesta se vrši odlučno i najbolje je što prije dostići željenu brzinu kretanja i najveći stepen prenosa u mjenjač koji odgovara toj brzini. Kod mog Ninja je najbolji broj obrtaja motora između 2,5 i 4000. Na tim obrtajima je obrtni moment dovoljan da motor može da radi bez gušenja, a da ne zahtjeva prekomjerni priliv goriva. Prilikom kretanja treba se ravnomjernim doziranjem gasa održavati brzina bez naglih oduzimanja i dodavanja gasa. Time se ne gubi energija koju gorivo daje za kretanje vozila. Međutim, ako prilaziš dijelu puta gdje treba da voziš sporije ili čak da staneš, najbolje je na vrijeme oduzeti gas i pustiti vozilo da se kotrlja bez upotrebe kočnice dok se brzina ne smanji na željenu. Za vrijeme smanjenja brzine motoru se prekida dotok goriva, tako da taj dio puta praktično je potrošnja 0 litara na 100 km. Korištenjem kočnice se potencijalna energija kretanja pretvara u toplotnu energiju i time se gubi na dužini puta koje vozilo može da pređe sa energijom goriva koju je utrošilo da se ta potencijalna energija kretanja ostvari. Sve ovo što sam do sada napomenuo dovodi do smanjenja potrošnje goriva, ali je najvažnije da samo vozilo bude tehnički ispravno da bi se omogućila ušteda. Prije svega treba kontrolisati pritisak u gumama prije dužeg putovanja, mijenjati filter za vazduh, podmazivati lanac i vršiti servis motora na vrijeme. Na uskim krivudavim putevima sa povećanim saobraćajem je veoma važno pratiti ritam saobraćaja i prije krivina na vrijeme oduzimati gas kako bi se izbjeglo nepotrebno kočenje, a izbjegavati naglo ubrzanja na izlasku iz krivine ako ubrzo nailazi druga krivina. Na dijelovima gdje je povećan rizik, kao u raskrsnicama, na vrijeme smanjiti brzinu i pogledom pratiti ponašanje drugih učesnika u saobraćaju, a posebno pješaka. Prilikom preticanja treba odabrati mjesto gdje je minimalan rizik i iz zaleta izvršiti preticanje bez naglog ubrzavanja. Na dijelovima puta gdje su vertikalne krivine, zapravo uzbrdice i nizbrdice, treba nizbrdo uzimati zalet i onda uzbrdicu prelaziti sa manjim gasom.
tako, iako se izgubi malo u brzini kretanja, ne dovodi se nepotrebno previše goriva do motora. Sad ću vas pustiti da malo uživate u vožnji švedskim ravnicama sa dugim deonicama pravog puta bez oštrih krivina. Skoro sam već sat vremena na putu, a kazaljka nivoa goriva još uvijek pokazuje pun rezervoar. Također, ako obratite pažnju na temperaturu tečnosti za hlađenje, vidite da je na minimumu, a razlog je niska temperatura okoline. Danas je samo 7 stepeni. Da li to utiče na potrošnju goriva? Sigurno mislite da motor više troši na niskim temperaturama. To je tačno kad se voze kratke deonice po gradu i kad motor ne dostigne radnu temperaturu, ali na daljem putovanju je potrošnja manja nego pri visokim temperaturama kao na primjer 40 stepeni Celzijusa. Razlog je jednostavan. Zagrijani vazduh je rjeđi i samim tim manje kiselnika ulazi u motor nego kad je hladan. Da bi motor radio kako treba, odnos smjese goriva i vazduha je 1:24. Znači kad je vazduh hladan, taj odnos je postignut i onda je energetska moć goriva iskorištena do maksimuma, a time je i smanjena potrošnja. Zato kod motora sa turbokompresorom postoji intercooler koji rashlađuje komprimovani vazduh prije nego uđe u cilindar. Evo, sada sam tačno sat vremena na putu. Prešao sam 82 km, što znači da je prosječna brzina baš toliko. Mislim da nije loše jer ipak vozim u javnom saobraćaju, a ne na trkačoj stazi. Kazaljka za gorivo još uvijek pokazuje pun rezervoar, iako mora da je potrošeno oko 5 litara goriva prema mom iskustvu sa Ninjinom potrošnjom. Na kraju puta ću se uvjeriti kad naspem pun rezervoar. Planiram prijeći oko 200 km. Danas je i dosta jak vjetar, ali mi je dolazio sa leđa jer duva sa zapada, a ja sam se pretežno do sada kretao na istok. Poslije 30 km vožnje prema sjeveru skrenuo sam u pravcu zapada. To je dodatni uzrok povećanja potrošnje jer je time otpor vazduha povećan. Napravio sam i malu pauzu da bi priključio kameru na kacigi na bateriju jer je bila na izmaku sa strujom. Kamera na rezervoaru motora je cijelo vrijeme priključena na ekstra bateriju. Sad put vodi prema zapadu. Dodatno ću da ubrzam snimak jer je put dosta monoton. Ova deonica puta spaja istočnu obalu Švedske sa autoputem E4 koji se proteže od krajnjeg juga Švedske pa do najsjevernije tačke i granice sa Finskom. Pošto je gustina naseljenosti ovdje mala, intenzitet saobraćaja je minimalan, ali zbog značaja ovaj put je dosta širok. Brzina je ograničena na 80 km/h, ali mnogi i pored čestih kamera voze brže od dozvoljene brzine. Jedini rizik je da divlje životinje izađu na put, a to je često u sumrak i ujutru rano. Dolazim do mjesta Tjerp,
gdje izlazim na autoput prema jugu i nazad u Uppsalu, tako da zatvaram krug za ovo kružno putovanje kroz Uppland. Sad sam već 2 sata na putu i prešao sam 164 km, što pokazuje da je prosječna brzina ostala oko 80 km/h. Pošto se sad krećem autoputem, prosjek brzine bi trebalo da se poveća, ali to predstavlja i povećanje potrošnje goriva, jer pri velikim brzinama otpor vazduha je povećan, a time i potrošnja. Čudno je da kazaljka nivoa goriva pokazuje još uvijek da je rezervoar pun, iako je iza mene ostalo 160 km puta. Dodatni problem je i to što sad idem u pravcu juga, pa mi vjetar duva sa strane, a pri velikim brzinama je stabilnost smanjena pod naletima vjetra. Treba biti oprezan kad se iz zavjetrine izlazi ponovo na brisani prostor. Mora da je smiješno vidjeti motoristu koji ide pravo, a motor mu je nagnut u stranu odakle duva vjetar. Dostižem i brzine od 160 km/h, a broj obrtaja motora se penje i na 6500 obrtaja u minuti. Zalježem na rezervoar pokušavajući da smanjim otpor vazduha i time održim smanjenu potrošnju goriva. Kazaljka nivoa goriva sad počinje da se spušta. Nivo goriva se smanjuje naglo otkako sam na autoputu. Možda bi manja potrošnja goriva bila da sam ostao na običnim putevima, ali i vožnja autoputem se mora koristiti na dužim putovanjima, pa se stoga i tu treba provjeriti kako se ponaša potrošnja kad se pokušava ekonomično voziti. I ovdje važi pravilo da se brzina pokušava održavati na istom nivou bez naglih ubrzanja i usporavanja. Uskoro stižem nazad na istu pumpu gdje sam nasuo gorivo kad sam krenuo na put. Bliži se moment istine. Da li uopšte ima uštede i kolika je? U stvari, da li je ušteda tolika da se isplati psihički opteretiti i pokušavati smanjiti potrošnju, ili je bolje normalno voziti i uživati u onome što motor pruža? Evo, stigao sam. Za 2 sata i 23 minuta sam prešao 209 km. Kazaljka nivoa goriva pokazuje više nego kad sam na polasku stao da napunim pun rezervoar. Sad treba ponovo da ga napunim. Stalo je do čepa samo 9,45 litara. To je na 209 km prosjek 4,5 litara na 100 km. Znači 1,1 litar uštede na 100 km ili procentualno oko 20% manja potrošnja kad se ekonomično vozi. Ili jednostavnije rečeno, umjesto da se pređe 1000 km normalnom vožnjom, sa ekonomičnom vožnjom se može prijeći 1200 km sa istom količinom goriva. Sad zavisi šta tko prioritira. Veće uživanje sa manjim pređenim putem ili manje uživanje sa dosta više kilometara vožnje. Na vama je da odlučite, jer ovo je bilo samo testiranje, a ne pokušaj da se nekome nametne kako treba da se vozi. Puno pozdrava do sljedećeg videa i vidimo se opet.